Krista ki mingai na ani na ito banga iteluya itang so sesa Krista sunu so ham sejit atum na ito bang din muna dim ni so le sun Krista sa mo sejit mo som it kum na hin step khain ukal to be il from the truth exhortation punya Bible chapter command from him code page from him code il from na exhort abol ini angin na il from na yetun muso na tunahin ale na to subahin asuk na miho hina angin pen pati lo pi na nga hin ko man ding di asay no ano ni ta san no desit ni te la me ma te la yan lang te na taw pi la hin la is no itin ko som hin am dia kil ko na asay hitchi pati lo pi na dinga ni pati ko aman ko te na dinga angai ko and simply am pure and holy life. Hita himpo mandin lung he selle ta asale lung him sela himpo mandin. Tuni kichen kithen mo nawa. Hichi kichen na himpo suwa hindi pakin lo isa diwam. Kichen na himpo pansa meter Christi now if this yet or if you have here society है family you with them aki food ke patte no pahin ko aap mizo se ne chiki chen za bol ji aye chiki chen involved ko pathi ni eden ho na chun til sim zo se simin Adam asi kinabe chingdingin at saka pathilujin akitubidin ama to hinkom pangkom din i anasimin ako'y pe patinin Adam ni kitse yechun pathi god ka kitse ni in one. Nuni kuwa July pati na pati le bumi dia na kita da baca pada ini powa da Kristen insu ayo le mu pahim ko iman diwa ito bang ham alampi ito bang ham aci dinda soja polin ale na away kanisin pasal hi Krista ucapan mga pasal so insunga umi ucapan tuni kuahi pasal hi parte ho ay no pasal ho ay tagaw gin kuahi sunga ucapan hihiyo ikitim na hititun patien no pinale kitchen azab si asulo numezin pasal lai zabon pasalin zo nume lai tuni hin hitchi nupa hin kwa chen of hin of na dinga atupi pen patilin eden bona na si ko angai chat atsara apat thein ahilo ahet jihad out of love patilin angai na kuna evit silva ni pasa pun eto dunia sopi similar hin sopi pengwai nakichen na mahin ko he ngai na taw pium lo nai che Rika ngai tam ikisela isei jemo che aga pe la e kan ko ba na ka
san pon nang ni na challenges hi la ko to masa heti ki chen na hin ko hi azam na hi ipya ipi na su mo zi ha ki ken na asu mo zi ki da na asu mo zi asu mo to zi ne ye chun tu ni kwa Bible chan ken na za kun zo kisu bu da hai ye cha za kun ya le to su pa se literally atwa inu na za pa se je ne ku ye cha nu pa ki bok na in ko ahien a third party involved in the end can research the ball and it's kita tu kabol ye ingam suwa kita tu research the ball na atam pen i society wa kita na ji third party involvement ji tu kabol to ye tu dunia hu ki ko ho mi te hi insum mi te ho hi Hei tuna ki chen te ni isu ki te ni cha te ni rin ku he nu pa hin ko din hi som ne na i ho hi be asa bol ne na tu i ho hi be ye chun nu pa ki pathian pa sam le me ki je kom tu na asi ni athi na hi pathian thil ko ni si asa ai ye chun an top khawa ko sa ko bi ne First Chronicle book na chu le leo he Reuben chu mi upa hi pin ku za ko pa pe ai la apa hai kem nu alu pi zein au pa chan no pa ki la pe Joseph akipetai ye chun pin dom ki ei ho society suna jo zenei ta hi apel masa hai lo le mi nu pa mi na pa tia zenei ta che ai lo le ki vai ho nam ku hi zo da society zena yo Reuben mi nu pa ki a right sa na le hinna nu pakika aga ki zepa apa kai kem nu aga zon ki zin aku pat na kilama Israel te kisim no beo Reuben se kha te i chana amin ki thang zo ba nu di umle se to temle it's Israel te la azema zo ni to te la azema zo ni ki chen na yin ko sa bolo nahi atama tamjil lo mai example khat chun Tudan wai ma uson na bungko na kun levi pa ai kem lu khat ane jin nacha thai kem lu in lama kile zam aga pui kin na pui kin na hin betle ma kona aga pui hin levi pa frame ding tang na la chen a hin pui na hin lampia atu sim chong lang in tak se lampia di kecil sultan bikin Jebus kopia kicola dinati na supa ama nupun Israel namni te pinge za chol na din chol tu din yo chol tu din ye chun Benjamin mi te kopi Benjamin bung ho kipi na kopi kipia za bung chol Thế chứ hút chuông của nó thì phải như là bạn anh nghe lâu lắm ta rồi chứ hiện ai là chỉ bằng là bao chuyện mang tiếng gì rồi cũng đâu vậy nhưng hoàn hợp về yên chú cũng đủ biết lúc bi để được tiêu chú ai là chỉ phá chú phải kiếm luôn chú tí rồi chúng ta chú giá có bao nhiêu là
Levi pa thai kem lu ki chat na anei ma jing kho pa le che ta ta ki bud le Levi pa thai kem lu pa he wa lu na ta ko la he chi chun ni pi su ha ki le Israel te la ki do na ki ga sa ta na su chu ye chun ni society wa no mi tunin o bumi te ho ngai to in sum mi zo ngai to he chi ki che ni the gospel the culture zo ata so he ki che na hai mai nu pai ku ai ki ba nu pai ku a ki ken ki dan ki che la za bol na hu lo te le azam tai ta pi ila a umi ye chun le ka dok su ba he ka ba chi le i pizia zo si za bol chi hen ai lo na zo ki su bo da he zon han boy mole ni to so la cha ki tan ni chi ki che the Chungcha society na satay sin na umin. Yet John Thang Boy tam is a umin. Pasal kiche lumi kiche uzo tam pi a umin. So pi hozo I pabe kumzi tem kat ka la Yung cha sa power is the marriage bed is to be kept pure and undefiled. In other words, the sexual intimacy shared between the husband and wife is to be reserved for that couple alone. But here in him, nupa pasal le nume kitima na din ko asim pa ni je ji chakika le adila reserve ki po ye chu izabo ki pathin kil god ahi mihim hin kwa na pathin kil god ahi ye chu hin ko ki ka ni nasabo moga ki gui zok na au sa ai ni se iji achu sol sa pol se ni zo kristal ko to ichi na te ka ye chun kitchen nahi fornication, adultery, or a marriage can be defined in several ways like fornication, adultery, homosexuality, prostitution, etc. Ye chun hichi nu pahin ko ti loma ki ka hichi kitimat nahin ko bai bilin mun khat jinga khal. No other use of sexuality is ever condoned in Scripture. So to abuse or misuse God's gift, sex is God's gift. But he until God, but he until pity. He had to misuse the ball game kitchen to defile and suboa umzire. He had to put him in. God created human beings to be pure in body and spirit. So, sexual union between the husband and the wife was part of it. It's a tuning kwa kitchen he is all selaza, is all selzabot Hebrain level body. Order people, command people, atil ko exhort ko. Hichia ko na chu. Hichito ki tu the le. Pathin lo pi a hichen lo za ko la om de. Hichichun
Christine hin ku image a foundation a building into that the supply is a in patinin atutin jom sa isim do ikitil ho de liwa se mo zo se ama lebangin te ku kitau hen tu bon sa bin